Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amina message il est très important. Ikao jajoshi dani bakia tamaudu na bega mjoni fanya. Shatsoni ya ukaya bidini fanya abasa. Haukaya si wanazuno eldaras. Karjoka kabatse ngojoka ushida shirampeshe. Abasar zambao. Haukaya ekanga wazakahamba zikahamba he problem ya fundi watu yuisa reglea jeza dunga basa ngawajoka wanakaudula wana ngubu wa mafiti na singa joka ya kartina mruri mazao hauri mriao sofu mnyezi mgujabar jala jalal sha ngabonongo zilo za usikitif ikaw kahani mro eldarasa nafanya partager video hino haukaya video isirkule ho abasar zambao au circule ho n'importe quoi et video circule ho abasar zambao video ikao ça fait du mal yo video ikao ya usikitif wakati ikao eldarasa kaitiban haulela umezi iyo diamado eldarasa kaitsivano haulela umezi eldarasa kaitsivano haulela ufukara eldarasa ngiovano hausaidia mayatima na mamaskini na mafukara shaza ngweli zenda onga zishiliza mpaka haukanga wajoju hambaiza makariboshi wanzu wa doli feve na skar na wabana fasi na singar amino kamnyezi Mungu nguono izo ikao fundi Jibril na eldarasa wafanyao ngofanya rongo za usaidie mayatima ni mafukara no wawade ni mamaskini watabi hao hanzia za haju loka ngabo daho ikawa joka ngabo shababi jeturamu ngabo mutwe ka ujoshida ya simbu hao yafanya hazi wake kwa tsaha sava manama sava kujaju alom noir ikawa amini okaya garuona umakalibo shikao hale wakaudoro ngodwamba ukaya fundi wanyu katsuliva ikagwanza saidiena na livedene zilawa jua kazila sa zilawa abasangwa johanza wazingare nzia za ukangaribu wa umezarmweti katsubu wa umezarmweti hauke eldarasa de yatsonga wandua jua ukaya ngabo wanadamu wayeshio les années 1900 c'est-à-dire ngabwanada matabi hao walo usikini ya sampusarmenti eldarasa do atsonga wandu wajua hao yabo eldarasa izwafanya ngofanya ngo ikao mnyezi Mungu jabar ngera vinasi shanga bozishiliza mpaka zitukia hao nana de mananyasi ikao hakanadro ufanye video ya la sekali manatujiviwa yabe ukai eldarasa ngalela umesi katsule la umesi haukasinga sede wa Mwenyezi Mungu shawola imana afanya zila ya rungu wa dabu ya unokaya gena mwanahe ya mlela wo ya mrumishe hedare nge mwana ya diamone hedare nge mwana hamsisarma rezo sosio ha demande edi zelongona zike za uko libwa komora ntije mtsongo eldarasa wadotulo hamyo nyine makalbosh wanze wadori moke nwanadamu ikao zankiliza wakati njema ha question za urenga wana ikawo kwati wawade hanza mje mkambalbala ili eldarasa ido deziwa alafuzo mina juanza hinga izonju kwanza nwambi Ahmed Shaban eldarasa kartivanu hohobia wanede majode mafukara ngasi vanu hausaidie emayatima ni mafukara ni mamaskini ni wawade mtiwono waneda mikao wajuha warengo wanaha wa warende wawade hangrabo ukayo erori hatu yotsi erori hatu haukaya hasibabunda simonao wanadamu wasufra watabihao waokoze macho watani walo zile walo mayatima wato shida wasaidiwa wangaliwa
Yabona mwana izoikao sisi nilifanya. Na mwana izoikao sisi nilifanya. Mtuone error ya jiri. Mkamdaba Eldarasa duatunga. Vraiment gagner na problème soif. Eldarasa ngamuna ukangabu wa rohe matu. Hasibabu ya Mwenyezi Mungu nwajaza Eldarasa wanade mwangu wa hundawa unono. Ngabu wa paralize ho. Ikangwa fanya umana maha kwa tuanga diwa Eldarasa ngwa deplase ho. Uliwa. Ngabu wanada mwazimbwe mindu. Watuna tomaya Eldarasa ngwa fanya dovari. Ya hao na Mwenyezi Mungu ngwa biwao wende watsa unono. Uliwa. Goleta unono inshallah gamona wanada mwaishio harma ufukara hamade mwana mshohatu mzuani kawo hakawiyeshi nai deni wanae wakaulala haruma dongo na haruma makarto ya Eldarasa wasaidia yabole ukamono manadamu wanzuwa fanye uchamfu wa ulangu wanahawa wabengwa wade na ukatswa wade iyo tifoti hatu iyo foti ya hemanadamu wala yanzu hada Mwenyezi Mungu haukaya mdu ya renge mana mdu ya renge mana ya subuti ya be mana paralize ya be mana gemade na zilandrabo wumrikawa ya hada ya Mungu wumrikawa ya hada ya Mungu ya bolo mtijema nze mrila umusi Eldarasa mtsobo na zenjema Eldarasa zifanyao na sisi zenjema rifanyao katina bezo mzambi gasi na bezo Mwenyezi Mungu recompense o wazazi wa Eldarasa watukuza Mwenyezi Mungu yatukuza fundi Jibril sha garanzora mbie makameraman makameraman wa filmeo na wakiradhi wanatibatania hao parce que vanu ngabo hazi ya makameraman wafanya marche niga mjohamba msidore nga n'importe qui mumfanya video na mtunde emanadamu yanzo saidiwa eske ohaongwa au content emluma henge content ye famille henge au content ye famille henge au content c'est ça ce que nous voulons Chaleo mnatsende hapara journaliste ya journaliste nakati waingia made ngwanzo saidiwa s'il vous plaît ni ma journaliste wa Komoro heni ujoka urenga maneda mulena problemu na tunde eizoko lingena problemu moti heni ujoka urenga maneda mu ya mbitsa ma réseaux sociaux yanzo edi na tunde est-ce que ye famille ngo content mtije mtsugo ndo deziwa hauka Eldarasa kwa jamerite wa deziwa Eldarasa kwa jamerite wa insulte wa sha huona video ya mwanamme shababi hakana haki hauka ya shababi kaonge na mwana wangalio mwanahe ye mwanahe atumshida ye mrumshia ye mrume ukaya gojonike mwana na we mtwalaka ndenena kenda mina embavi c'est vrai mon frère Ali Souf yawe emanamsha wo hauka video nge sulkileo harenge mana hamtoma réseaux sociaux ha demander saidiwa na mbaba hemana yele ukolele mwana shemana msheside ukolele mwana ye mwana hende vacances yende ya mzadze ya maki ya kedina mbabi ola mzadze hasiyabo halance message ha demande aide ola mrume exiwahe zimshangaza comment wa demande aide rali mwana wangu katina problemu mwana wangu katimade mimi de ukomagalia tionokanga mjoni unikewe mzadza hele okeda wenaye gorango mwana wangu demande aide yabweza rongo gashishilizo mpaka wakomari watukufu ya Eldarasa ngiyobana usaidia mayatima na mafukara karja johanza jerinji ya mumuharbatu ima kaliboshi wajiwa dori moki wajiwa dori menasi wajiwa dori dea haukaya wale wandu wakaudode ya fundatu Jibril hasibabu ya kesto ya mwana mshatu manalima abasa wabua gwanzu wata henzi ya ngwajina nasikana wababe nafasi ungwa jiwa sha s'il vous plaît ni ma journaliste haunyi ni mkwa ufilme wangu de mwanadamu ikao ha demande aide est-ce que mwanadamu ya demande aide woye mruma henge content est-ce que mwanadamu ya demande aide ye femia henge content est-ce que mwanadamu ya demande aide ye mruma henge okura shamsi jemtsongel doleziwa hauke Eldarasa ketivanu haurenda nai Eldarasa ketivana uka polemique
wala sisi kanja Tlaumezi mwiti imera ya komori ngabwa na matambo ngabwa tabia wa 100% ngamzi jonyo tipia izo endara sofanya ngofanyao question ya ubinadamu ili Mwenyezi Mungu ya jauriliva akhira na kabulini shati malivo ya duniani ya boleo ni wana shohat haunyo na damu mloko mori mruna tirange manahe hamsakrifie hasibabu edine manaka tina problem ya mrulona mwana ulor matambu ulo made wose yo normal yo normal ya demande eji shamri kangorongwe mwana umkli haruma problem Olewa shafundi Jibrilu kaja paro ambia Mungu ya menrabu yo jwa menrabu izoza hena Mungu fundi watu kaja paro ambia Mungu ya inventer historia ya jambi fundi Jibrilu ngebano hausaidia mayatima na wawade na mafukara ikawa luharuma tambu na maskini ikawa katunga banu ya lala yo endara sakanzu jwa msaidia shaikale unga wanada muwajawa inventer wabuwa histori za hao warenguwa na hao watramawade hamadi zaima na mshe uyeshombuweni yazifanye mrumai ya jaya rongowa vidolonizo ya maukaya no erdara sagam Tlaumezi katsu Tlaumezi haukaya mezi dobomdu rashihu mezi dobomdu majana maili mezi dobomdu zihukum dobomdu ziuzitsanu watkwa Tlaumezi wa daula yoma zirika daula wade madirektor wa kwanza wa profito wangu warange muhazini sha erdara sangar saidia wangu 2000 euro 1 million izo kabatsa parozi fanya yabasi katsu Tlaumezi hauke erdara sangi wana usaidia mayatima Olewa hausaidia mayatima merci Ahmed t'as raison hausaidia mayatima mafukara zirewe yudeli erdara sawaliyo Isabakar Lizanganjo bloqué, ok? J'ai pas envie que tu me suives. Si je parlais à haute voix, Hafidjo, c'est à moi qui parle, c'est pas toi. J'ai pas envie que tu me suives. En tout cas, les dinalo n'ja parle le onavan, Ganjo bloqué, ok? C'est ma bouche, je parle. Il y a des messages en hango. Namkera voix komor. Nani ma caméraman pirate. Aukaga ma caméraman wenji. Watsongo fanya négociation za uchwai watungo urenga wangu wadi wa prepare wajiwa rongo mtsoge mjodeziwa haini mdujo heda yarenge mdu kwa zombabu solona problem na hadisi de naye mtunde kema na demo inge made c'est ça hadisi da nyine famille mtunde famille et kako de mana demo gena dollar msaidie chaque sina droit car sina besoin ya hanza jindo insultewa nyaninga mjoka erdarasa bosse te bloque dégage sodamina wodon suive mi wendo va là-bas car le ni bloque va là-bas na janawe à la fusion je compte na benga s'il vous plaît na mrense erdarasa tranquille car jamia wanadamu waje wadofanya uchwai wabengwa wawade na ukwatsi wawade heni mrujo ujitla wadi izuza hina Mungu shake na utsonga erdarasa watisaidia yatima na fukara na irewe shaka ranzo makameramani wakwenda wa filme wareti baga makameramani warao jwe nusu ya makameramani warao mpira wa négociation garifanyao ili uniki wa jiranyise na reti s'il vous plaît mtite erdarasa na maproblème ba mtsongo ima kalboshi wasawa jusezitwa msonge makaliboshi wasawa jusezitwa wakaudwata kefundi Jibril ye makata ye probleme mwana mshohatu ye probleme iragleha gwanzu wajuse ukaya erdara sal Tlaumezi kajabia mrajia meye heni manadamu johe ya banu hademande edi wari akmini likubali ukaya ngiharuma probleme wari amini ukaya rangu yahe ya mareze sosio ya demande eji ya onese mwana kange mwade uo faru dhuri msaidie ya bonyu wanadamu majayo mabavuni msongomba endera sa Tlaumezi kamtina maparozi fanya respect Ali Taufik kamtina maparozi fanya
Laissez-nous tranquilles. Namletse fundi Jibril tranquille. Be kabaka problème ndo ya mabajao. Ilam kanaki. Shainu ndugu jore mashababi makode. Nyinyi makaliboshi. Ikawa ngani na vision na makalima shibatani. Mkuamba ukaya. Banu erdala sawata mezi ganjo wajibu kanamba ni nafasi. Mkana namna ya udoli njia mwatake fundi watu haukaya mkana nzia makauzingara mkana po makauzingara abasa kanamba ni nafasi gajo mambiani alafu s'il vous plaît wakomolo watukufu ni erdala sangio banu hausaidia hasababu ya Mungu na mtume erdala sangio banu hausaidia mayatima na mafukara shahaini mwanadamu ikao ya tujo respecte dignité ya tujo respecte personnalité ya harenge manahe hamtu ya uade haunesike mwanangu ke mwade na ikati mwade haizo maona ya video circuleo ya he mwanamme ya he ya shababi ya he amba no mwanangu kati mwade mwanangu kati na problem muka mwine mwanangu bido kwa ulele mwanangu mshangu mtwalaka hanambia ni bale mwana ende ya mwone bahamaki si bale mwana tene timnika finalement sambila ukaya Mrumshe hasia barenge mwana en présentant les réseaux sociaux ngwanzo aide c'est honte ye mwana me hakana droit ekarambia ukangarle lao umezi gena droit me hedi lo shanga mabi ukaya ya ile ukakasika tule lao umezi kanga bwale lao umezi nda wao wadzo wahada ye Mungu okay erdara sa kwa tufanya ndongo ile wanade mware mekoti erdara sangwa fanyao ili Mwenyezi Mungu ya wa recompense ili Mwenyezi Mungu ya wakubalie izo wanzao ili Mwenyezi Mungu ya washie nyumba mbeponi na nakaburini c'est ça Sheikha leo la plupart wa Komori ngwaonao ukawasaidiwa wanu mayatima wasaidia wanu maskini siki wasaidiwa wanu mafukara ngabwanada marongo wana hao wawarende mafukara wawanika mawade ili watsongezo leziwa ngajuma benu kana mreti shanyi ma cameraman ni mko filmi na mreti batani yanyi ngajuma mbiani Lucia wa mfanya ze video na mtunde est-ce que manada mo ya demander ye aide est-ce que mana ngemade gemade est-ce que ye famille ngwa konta est-ce que ngena mrumme mrumme nge d'accord mrumshi a demandé aide nge d'accord ngwa kato mfanya ze video Shangali, mwana mshia madoyi, ya tu respecte, ya mrumme ulole mwana, mbebe mwana, ya renge mwana ya demande edi, ya tsonga waja tsonga ulimoki, eldera sa kapsule la umezi, kanga ba ulele umezi ndani, ikawo, mjirondo wa wade na nika msi wa wade, dani, mrengo wana mwatla wade na ukwatsi wa wade, shaza video rilonizo, Gar amino kahai ni lona ye ngemade ngar wona wa ukweli kawe ngemade emwana we ngemade emwana we yakozale jitso emwana we yakozo mdu emwana we yakoza shehitso ngar wonao sheka ngabo warinde wana hao mawade izo za hao na Mungu shati irdarasa yabona mletso horilaumu na mletso horilaumu fundi Jibril ukati Komora ya jwamba nguono ya ulomade no tsumade shafundi Jibril ngofanya sababu ya Mwenyezi Mungu na mtume kanga bo yabagonza saidiwa harone seke mwana henge made kafundi Jibril saidia kaja saidia hanrabo hasaidia pastor habila mwana ulo made kati harma u justifie ukakwenda hanrabo shasi saba sanga jo justifie si saba sanga jo utunda garambiao wanadamu wa filmeo owalo na zetabu garambia wanadamu wa filmeo owalo wawade ya ukaya haini mndo walo ya filme haukanga buma cameraman walo mabandi si wangu rambulena ho walo mabandi waraomba hindu kwamba mpira wa hao wanzo wado filme wana comme ça wopara wanada mojo wa babusa pour wa arnake Mungu haukamlukadu arnake mwanadamu ya erdara sangyo bana usaidia ya ulo tambu ya ulo made ya maskini siki ya utunga banu halala ya utunga mbaindu ya hala ya yirewe ya yatima ya di message ya hatu razoro mambia nsona zona erdara sa katsule la umezi karumambia oni ekamono kangar saidiao wale problem yanyu ni mahiba sana
Nima iba sana. Ils ont fondé Jibril Eldara Sofanya. Ranguva la jusqu'à maintenant. Mwana wa mwanadamu. Mfumatso. Ya tabiha. Harumatambu. Ya lela ubonze. Ya luharumatambu. Ya washiwa nyumba kurabu ya kaizaduka. Izo kamtsona zenjema izo mazamba. Kamtsona zenjema izo mazamba. Mwono mwana. Ikao hakamade. Lejitsolilawa. Hakarumatambu. Ya Eldara sawa mbahiza. Mwono wanadamu wa paralize wenji Eldara sosaidia. Izo kamtsoma zenjema izo. Shanga mrenga wanadamu ikao. Wa trompeha. Shetani hawa hadaya. Wa demande edzi. Warengu wana hawa warende wa wade. Na ukatso wade. Alafu de puma zomje mreme Eldara sa. Kamna ushida. Yabunga manao nangaya. Gadzoma bia ni manao nangaya. Haukase kana ubamdu nafasi. Fundi Jibril ukati komori ajidomba wengi mwade ukati mwade. Waloma responsable de ma journaliste ni ma cameraman. Waloma responsable du waji hada yao Mungu. Chacho fundi Jibril. Situra mulo faransa. Haukaminero wa video ya mrulo bade. Ulor matambu. Mamjwebeshe ya fundi. Wakati ka ufundi gujewona le plus vite possible. Gamjwebeshe ya fundi. Haukafundi gujwebeza iwone haraka kamdina mbeshea. Sha eiske yo fote hatu. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Yabwe kangabo faute. Oui mon frère Fahar. Et kangabo faute. Wanadamu ikawo warengo wanadamu wa filme. Haukaya sambila ni nrabo. Gabo wanadamu wa tsori ya Mungu. Warengao wandu wa prepare. Wa prepare waje ili jerido dezi wa Eldara sa. Gabo wanadamu warengao wandu wa filme. Ili Oja wa demande aide. Sina wanadamu wa mérite. Wa demande aide. Shongo prepare wao. S'il vous plaît. Kamna ushida mzie. Izo Eldara sofanyao. Kamna ushida mzie. Izo fundi Jibril yafanyao. Haukaya ngani watiti. Ya wekane umjamba Eldara sa. Ngwalila wa umezi. O wamezi ndani. Haukaya kabati ndwa Eldara sa ulo Faransa. Wala fundi watu. Ulo hula yao nao. Uono. Sha heni video juerewa ruone kama mwanadamu nge made ngachombesha ya fundi ya msaidie mwanadamu asaidiwa ya boga mjo kusuri hazeroho mtabi hazeroho osambale kwi katsumazani katsumkonteni sha yojo kama de gajo msaidie sha zibaki mwanadamu yabe mwana nge made eske izo kwani nge made wakati mwade izo zahena Mungu sha izo jowo kange made izo kana jowana haukanga wezo ruonao alive ruona ujoka kwani mwana we hazimbi hamenyale jitsu mwana we shaitwa shimenye mwana we hazimbo mdu mwana we germatabu shabalanga bwana wala matabu walio wade shale umzazeka udesi ndio fanya video hadi sule mdumaho yake konta sheke mwana ugonzo saidio mdumaho il est pas d'accord huja hurongo yabo kama problemo mdumaho ngojo yari make. Il y a des fonds de Jibril, il y a des Eldara sa c'est normal. Heni mganzo saidi wa s'il vous plaît wa Komor. Ni Eldara sa inu ketsina da vula wano. Eldara sa ngebana wana da motsi pia wa Komor. Rewan zuwani, rewan mali, rewan gazija, nana wanyanya suwa maore. Eldara sa ngebanu pour les musulmans. Eldara sa ngebanu hoa Komoron si pia. Même udu wabushi, même de wajeni, si wasaidia. Da mwana hunu Marseille, risaidia warabu. Bomuzatsumu wakaudopia shahula wonike wanadamu watuna bandu wafungua Eldara saltoa mapesa riniko warabu wao banda wao pia wasaidia o watu hunga bandu wafungua wabewa Misirini ilitoa fungu la Eldara sa riniko warabu wao hunu Marseille yabo Eldara sa ketu saide wa Komori basi gesaide hai wanadamu tsipea yabo zojo kwanza rabeini na mlensi na muhundu bahanu wahanza mtushe fundi Jibril kamtu Paris. Mkaudore nga yepuya mwana mshoto mwana Halima c'est déjà réglé gamazo mheye harima pwengwa jina na nyinga mlijuwao ya ukaye makaribo shonji kaljoba nafasi ngel jirambe nyinyi ikawo jana mkamba hai panuga mtoso alaka na nyifundu wanyungu hilo izo nizo makaudu haba on a déjà réglé ce problème ya bwabasa mbakaribo sujohea ya nzari make de respect iyo hata makode ngujorema Aukaya basa yorohombi. Cha, s'il vous plaît. Heni mdu demande edivan. Ze edizatu. Ngezakaleti za mazamabi. Hawandu walona suiha. Na mvu. Wajoshile walime. Hawafanye hasi.
Eldarasa zikelentsiza yatima masikini utsona mbamru zikelentsiza yani yeirawe utsona mbamru yasaidiwa zikelentsiza ye mwade utsona mndu wa ushida ya mtoe eda undonono zikelentsiza mwanada muluharma usikini uluharma tambu yuda Eldarasa ya kansi Eldarasa kijakelentsiza tiramu ya jo ushinda yende afanye hazi Eldarasa ikelentsisa wale makati Eldarasa ijukaudo saidia hata ngejo saidia biento Eldarasa ngejo saidia toa na wenda watimisi walo harmaitsi watso hunrazi iyo ngejo saidia msishangaye ngejo usaidia wana ze projet wende wafanye wabwembezazi yabo garma bienya ukaya yabo msishangane Eldarasa babanu biento Eldarasa ngejo saidia hato wana wenda wasomo bonze wajaza ukomo watsonga mbahasi ngejo mkinishadwani kama pesa haini mndo dafanye projet iyo shenda teke projet haida sawa nguhunu yasaidie na wasaya diheli ljukadufanya haukaya yensi ya komori ngabo miji à l'époque malani jaive ibembeni wangalia omji bwano France wangalia da hokadha kwa tina manga yabonarfanye omji lirenge mndo dauni hula rolenga mndo dauni hula ni masulisha hawasulunu Faransa garmambia ukaya hurenge simji rubia Faransa yabofanya namna hata urenge wangalie da hokadha lituna manga wewe umrenge ola yarangwa no mji gula obala hangalo mjini hula eyo aniho batso manga ma batso na manga wendola ni hula warenge mruhula wambeha hunu ikahili hata emijio watsamba za manga waruvu ya wapo minju kwanza. Merci beaucoup mon frère Arafat. Izo mimi jo kwanza nambi s'il vous plaît ya Eldarasa zinurufanya usadima yatima ni mafukara ni mamaskini ni wawade watsona wangu biento gajono to wa mapesa rosaidia wanazioni walo madelese wenda wasoma walo komwe watsohunrazi karna unanzilo ni kamnasioni 4000 euros endabuwe projet shangaranzo Eldarasa bone projet yaho yehelikao dejo kanza fonctionne ili mndwa jinajia hunde hazi Eldarasa ngasi harmano gozinji za urengeza owana wakomwere nano usilamu heju yabonga ramambia ni ukaya fundi Jibril rakaja mambia ni zafikira hizo shaswa na zuni wahe lo karibu naye ngaramambia wani ukaya biento Eldarasa ngejo usaidia zinji leonga sadu mayatima na mafukara watabi hao walor matambu ni mayatima nezirewe walor matambu biento ngarju saidia nanu wanazioni wenda wasoma watulaneze fami za homa maskini wenda walata zemali wasoma wajakomwelu watunga mbahazi ngarju enda hata ekeda ula wali permete za entreprise ngarju ubuwa zili kodi za msomo ngarju ubuwa za usome mihono hazi izo Eldarasa pia ngona ze projet sha abasari zambao mbuna tsirenge manyanya mbuna tsirenge manyanya haumana utsomade haumana yahe hampresentar ma réseaux sociaux ne mrumahe katsujua emrumia jabo yarimoke shagarambiyao emana maula ikawe manahe emrumshahe mtwalakahe harenge mana ajam publie kabida saidiwa hasiya barande kasi singalelawa umezi eponjo kazana mabi ekange na makanima nambie emrumshahe nambie mtwalakahe ya ukaya ça se fait pas yemanadamu yabidia hiya demande weide yatima utso ushinda weide ile we utsona mbamro weide masikini utabiho weide fukara utabiho weide utsona mbaba ambahindu ya hula weide utsonga mbabanu wa ulala weide yabidia demande eti sha utije weye urimoke utije weye huatake Eldarasa na fundi Jibril hambagarle la omezi yo insulte wo pulivusheo sheka mruge na makalima naambie yemru mshaho ambie mru mshaho mtalaka ya ukakutina dro griza ya mwana mwana midomle lo mimbaba hunambia ke mwana humanke ngwanze jomone tsinenge mwana tijatsu unikai tant que vacances ya 2 jours ya bokutina dro urenge mwana ondo ambega manzo edi wakati ka mimbaba ni mlela njashindi ya bohe ni mrujo ko yabana utsiparo mtsiparo ruvumba kari traumezi aukagar mambia one gamjo zamba aukagar Chaya de mon maïka, regarde, je de ma fontaine. Et comme canapé, c'est qui? N'importe quoi. Et comme canapé, il y a une idée, il y a une insulte. Il a un cana droit, il y a un cana pour ma cause. Chaba, c'est kanambani na face. Kanambani na face.
Garma biaoni. Ngabo sisi lijua ukamnyezi Mungu ade lijumria. Mdue himili ya shadabi na kimsubuti. Bahasi babu fundi Jibrilu. Mduge pre ya timizi mru. Na mdugu jo timizi mru hambulio. Sishombo makode. Haukasi ngara amino kamnyezi Mungu dori protege. Ya bosi ujuka nzara mambia nyinyi makarboshi. Ya ujuka ne mru mshahe. Haujuka na mzazahe. Hahe ya demanda edi. Na tsilaumu sisi. Nenda laumu ya mru mshahe. Pourquoi chérie, how pourquoi bon mtola kahangu wakauringe mwana hangu on doit présenter Edi, on doit demander Edi wakati kao mimi mbaba njashindiha sha rangulio erdarasa garanga oze prokosio baike fundika jarongwa shanga mrongozi wanazona erdarasa rwambi ukaya nyinyi makameraman ikao na mzie batani banga makameraman rwajuao na nyinga mjoka kabati mrumazo no mlioni Metura munga mjoka njajo waza ngono walo hunu Marseille ntujo wa waza ngejambe mrudo Komoro ni mdo iho Komoro na mdo tundo wanadamu watauze Edi mtutuenda mtahamdu Malewa ani s'il vous plaît heni juko fanya na mtude nyima cameraman banga abo nusu ya wangu wa filme ngwenda uhamarshe na minja vumbu wa mndu nusu alijuao ya bosi uju kwanza lambe hindu garanzori nshamper darasa izo monao nyima karboshi mwabao kagarle lao umezi si 2000 euros si 1 million si ziwi jana si ziwi majana maili wotsi umezi heni ujuhea ngasi Faransa heni ujuambi wange mwade liwono zedalilu hema tonga jo saidia heni utujona dalilu hema to yabo sisi kana utoa nanga bwanada mikangwa jodo saidiwa watsowa wale abo gari mabiyao ninyi mwabaga bomezi gabo makati kawo ni jodo saidia wangu watsowa wade ili wabwe proje wafanye baizahazi wenda wasoma watsowa hazarmweti wenda wasoma wajawa lo mibure kajudu saidia mtishangae yu hasibabu ya Mungu na mtume abo ngarambi yao heni mruikao ujofanya video hatungori bezio watina kaa consulte iye fami ya hema nade mwanzo fanya video wamba ukanga sidakori mwana hatu ya demande Edi hawi kama na mshe ngena mwanange mwade ibidi ya demande Edi kaja hadisi nene mrumahe kange na ya mbabahe mwana ya ukanga demande Edi erdara sabango ya usaidio ulangane mayatima ni mafukara ni wawade na sikatina zenchida kama kaja consulte fami ngia fanye video rijarde wakanaomba nafasi anafunyi makameraman hedu jo kwanza fanye video na mtunde mwanadamu ula ni fami ya eske ngo d'accord ufanye video tsa Edi hauka katutsa wanadamu wajali pusheo katutsa wanadamu wajali fundi watu cette fois-ci garanzo fundi watu akiampe shayo ujuhe ya vanu yanzadu amba agarle lawo mezi karjamba mlia jame heni mlia jabani wakatsumea heni ademande Edi wakatsumea woge demande Edi haukaya isatomaya wongu demande Edi haukaya ye mwanange mwade katina zenchida wongu demande Edi haukaya katina mbahindu ya halangu tabiho wongu demande Edi haukaya ngula lobonze katina mbamru wa mbirilia iyo erdala sangwa jo ufanya yaboga nzari mabienu kaya karti alma umezi randi swele wanatsuwanu ya ukaya ngabwana makalboshi watsongo virahula watsaha namna ya unjia fundi Jibrilu hata kwa tsuparisa abangu anzo wanje ukaya ngalila umezi iyo de promanzao na mji arme basilji arme na mji prepare basilji prepare shahini kalboshi jo yaban ngujoka hule ngaljo mjibu par intelligent shayo joka karibu gujo pula manyo maili haku si armu si shononde shababi na shababi haukaya on a assez de votre mensonge et des insultes stupides. On est là pour l'humanité. On est là pour aider les gens, les handicaps.
les orphelines, les pauvres. Monsieur de Charente Erdarasa. Ya mumambo garlela omezi na mazie watsoa wade wanzo wameye. Hauka ekaba ya mruka timwade hademande edi yabo wodi hada ya Mungu. Hauka ngasivana watabi hao ya mamaskini walo harmatamu o walo mamaskini siki o walo zirewe lijua ukaya komori njatula mkema katina ka komori nja paroshida na komia ziwijana wakati na kakomori. Désolé parce que connaissez que toi nja paroshida na komia ziwijana na mitsika iwatatwa su universite sikafanya na mikarakara hangu nja kaushida na komia ziwijana za hangu eka komori ngabandu washidua saidi wa ziwijana wakomia c'est quelque chose wako wanadamu watabi wanzuda tsahiru nono alafu ponjo kwanza randi Erdarasa ngasibana usaidia madina ikatimade rimsaidia izo za hena Mungu shasi rifanye dovari ya hatu yabona mzi horenda kasi singalela umezi katulela umezi heni nure msaidia ungarona ukawe hakoza lejitsoli lawa hazimbio mdu haparalize harimani AVC oyirewe katushinda oyimaskini eliwonu wanadamu washoze nyumba kwatunga mabanu walala ngwalala harima kafu na tababwana makarto mvuangu walema unawa ngi obligatoire wasaidiwa olewa sha kamja paro na rasaidia mlikao karjao na kange madi yodi manaraba ukaya siwonesa ngamuno voronesa ho mratake ongejambe kanga tsatsa ya afungar mabieno kana mretse batani yani. Mon frère ikao hufanya video ukaulaumu Erdarasa mamba ukayangwa lela umezi enda wala umemrumshaho ikao harange mwanaho hademande edi wodu wabidi umlaumu hauke mwanaho hugaranti gomwangalio wewe mwanaho katsimade mtwalakaho harange mwana hademande edi habagwa nzo sadio be mwanange mwade huone video ihutabisha sha atake mrumsha sha Erdarasa randi na mwabeze nje marfanyao zendizo mabidi mwabe mabezinji marfanyao nizo mwana au depuis longtemps chaque atina besoin mzabe olona besoin Mwenyezi Mungu yarbishi le marahaba ya accepte saidi sarau parabanti kufukumo vive Erdarasa Mwenyezi Mungu na heze juja nyora Mwenyezi Mungu ya heze fundi Said Mohamed Jibril haukaya hasibabundae rona wanadamu wenji walo harmatam Halilu si auparavant, mon frère Halilou. Yodi Shalhat Ivan, Shakar Jakansi Erdarasa, Haureda Wandunai, Haukaya, oui, tu gagnes ma hypocrite, comme son réalité. C'est ça, comme son vérité en réalité. Et vérité en réalité, de ma yatima, de ma maskine, nous wawadi. Cha, garmambio ni ma cameraman. Namgretse cinéma. Haukaya wanadamu ikao wahiyao wanzua moke Erdarasa. Salut mon frère Ahmed Kiko warimoke Erdarasa kanawa banafasi haukaya Erdarasa ngwa tranquille ngaksadu mayatima ni mafukara na watabi hao sheka ngabo muyahe bari mshedara ngimwana hampiblie hamba ukai mwana ngi madi iyo foto ya msha yabukaga onarongo data kemsha c'est ça mais c'est pas Erdarasa. On ne t'a fait rien. Il y a demandé à Saidiwa. Wunda ya tabia. Il y a demandé à Saidiwa. Wunda mwanambange madi. Sheke mshaho Arabian rabo. Yo problemu ya hina Mungu. Shati fotia hatu. Anafunga bonus ya majournalisti. Bumwana ma Ahmed Kiko. Walo yuho Komor. Watungo ufanya marche za négociation. Watungo filme wangu ilina ranisi. Waungo ihukumu awalirenti tranquille et Erdarasa yeshio risedor sediao shoti jua tsungira biliziwa bakana obamdo nafasi hata mpaka de yabo vive notre fundi vive Erdarasa vive le ewadzaji wa Komor wa Erdarasa haukangaranza nao mpaka mbeboni na sikarna uzia e makalboshi wanzo walkama problem kapswa waza haukaya izo rifanya o Mwenyezi Mungu ujoliliva yede message ya hatu izo rifanya o ujoliliva Mwenyezi Mungu shati Mungu
wabatani wala tide makalbosh shagar mabiyauni ya ukaya garambuda nao minjodomo kifundi Jibrilu aba sabato problemu yahe namru siko pasa na face à face ngarjodom la ya ukaya ngar amino karjo mafronten shaga mjodo ukaya heni mwanadamu mwanzo edi yanzo saidiwa na mdotunda rangu mtundeke mwanadamu ngena mrume hengeravi ngena famie hengeravi ekeze famie za haongwa oravi mwanadamu ya demande edi ndio wakatiyo ni majournalisti mwende mafanye edi sheka leo mru wanzo ya demande edi na wale mrume kati d'accord kajajuwe mrume jake jajarfadhe kanova mru nafasi yudi message ya hatu mon frère ikao hulimake respect sindawe haweti atanga bonusi ya makalibo shwale hunu wakadola take makate club ya fudiwa tuna manalima kwa tunda ngo zaba kwa zodo amba ukaya aringa lela umezi katule la umezi yo ujo haba ngwanzo saidi wana ikatina problem uhada ya Mungu Mwenyezi Mungu jumli basati ndasi. Assalamu alaikum. Si ça bug, c'est normal, parce que je suis dans ma chambre, kabati réseau, naï bégué, je m'en bats les couilles. Désolé, il daras, et quand on a un sama, cha, na wakira du warens, fundua tout ça de Mohamed Jibril, tranquille, warens ça tranquille, et quand on a un message, ils ont lancé, ou un adamu, ou un lokomor, ou un fanya aux marchés, zahao, wajikazon rabu sasa si eldara saraka jao na mjikazon rabu heni la mwana garamboka wenge mmade heni la nikonga ronoka wenge matambo heni la mwana gajoka wengu tabi c'est ça amumbushilo ni hili na unono na sui vive eldara sa vive ça de Mohamed Jibril katsule la umezi sidera tsonga wangu wana ukayanga wanadamu wa shorma ufukara na tambu na umasikini a 100%. Sidera tsonga walo wanadamu lambo ukayanga wanadamu ikao wasuhunga mbango hala wala lao haruma makarto wala lao haruma ani haruma mkudi wala lao haruma dongo sidera tsonga ikanga wanadamu watabiha ubande zedaula na zedaula waranti wazifini hamitsanga bande yote varia hao eldera sawaja wavenua emafukara siki watabi hao walalao misiruni watohunda mbabanu baulala ekangwa watabi hao basi dira tsonga za venu hagajo zidizi venu henu tabi honga jo wonesa ili message yangu kambushilo ni heli na unono désolé cha s'il vous plaît heni mruanzo saidiwa na iki transparent heni cameraman jukonda filme na uzise fami kanga ondakor manadamu ya demande edi ngo wakati endela sajwa saidie shamtidu hadisi da nyina mru mzima hawaili tampaka da yawa mbushironi heri na unono masiumema ya baraka wa Mwenyezi Mungu ya jornika mvuu na suha ridungane da sina fundisa di Mohamed Jibril masiwa ya komori ya pepe janyora zerongo zi change pia sisi lo unulaya arisihe zato komori edela bakar mwiti bada yetinge joka haruma heri ngejoka harma nema lona mbaba mlezo amba Said Mohamed Jibril ekele kalma longa wakotikiwa na tukiwa onsambale kui shawe duwe mwana ukaya ngujo heze komo hata mpaka da yao boom